Haleluya. Magumu yanakuja wapi? Kukuangalia katika ulimwengu wa roho. Adui alisimama kwenye malango ya baraka zako, aliyotuambia Mungu yako wazi mchana na usiku, tuendelee kupokea baraka za Bwana. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, tujifunze kujua adui yupo. Tujifunze kujua kwamba adui yupo. Na ndio maana wakati fulani kila unaotengeneza ukiona linakaribia kwenye kufanikiwa, yanaanza kuibuka mambo mengine. Kiwango kile cha pesa ulichohitaji kufanya jambo muhimu ambalo uliona hili ndilo linakwenda kutenda kile ulichokihitaji, kinaibuka kitu kingine cha saizi ile kinahitaji kutumia kiwango cha pesa ile ili uweze kusolve ile tatizo, alafu yale malengo yako yanabaki peupe, uanze kujipanga upya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo